Kambuni ya Star Times no nyitanĩri wa ligi ya Njerumani niyo Bundesliga kiumia giukite nimagakorwo magikinyaniria kiroto kia Akenya kuona njorua cia tene cia ligi no ya German Bundesliga na kurugamirira icera ria Muthaki Lothar Herbert Mattahus okurwa miaka 56. Tugukorwo tukinyita ugeni muthaki nguthi muno uria witagwo Lother Matthaus uria wathakaga 1990s oke guku Kenya gwa thiku igiri mweri 19 na mweri 20 wa mweri uyu nigetha akorwo agitrain talent ya ciana iria cikoragwo cigithaka mubira wa maguru na ninge tukorwo tugipromote mubira uyu wa Bundesliga guku Kenya. Mattahus athakire ngucanio 464 cia ligi ya Bundesliga kuria athakire irabu cia Bayern Munich o ndumwe na kirabu kia Borussia Monchengladbach na ikorwo akigirie bao 121. Oho Mattahus niwe wari captain wa timu ya Njerumani ngucanio cia World Cup mwaka wa 1990 bũrũri-inĩ wa Italy kuria Njerumani yakorwo ikihota gikombe kiu na mwaka wa 1991 aikorwo agitugwo na ngoga ya FIFA Ballon d'Or. Mattahus agakorwo guku bũrũri-inĩ gwa kahinda ga thikũ igĩrĩ kuria agakorwo agitabania clinic kuri athaki a Mother Youth Sports Association, Riruta Youth Sports Association o ndũmwe na Star Soccer Academy iria tongoragio ni Richard Shedu kocha wa tene wa kirabu gia KCB o ndũmwe na timu ya Bandari na thutha ũcio akorwo agicemania na njorua ya Javelin niwe Julius Yego. I'm Lother Matthaus, ex-player from Borussia Monchengladbach, FC Bayern Munich and the German national team. I played the same 4 years for Inter Milan and I'm happy to visit you on the 19-20 of September, give you a couple of ideas, a couple of things, what's going on in the German football. I'm happy to visit you, I'm happy, you are happy to see me in your television.